Koki zo cha te ki tha chimat na chung changa thu adi a ki tan na dinga ahung hlong ding September ni simgu nidan 11 am ting koi te football ground apat tuibong War of Remembrance an mi pi ki zo na khat Koki Women Organization for Human Rights KWOHR makai na a ding hi KWOHR in tu phun a bol na achun achi sa May 3 2025 apat in kanam mi te diwin thu adi in kitan na nai puitin ana sein mihem chunga so sit na ki bola mi susia pang ho zalian ta hi ki mo vet loading hi ati hi chi chamta a mi pi ki zo na to ki sai hin anoya thu phun ho hi India government judiciary le gamdang mi hon agial diwin akita langin hi Koki zo cha te ki bol sit hi het pi na nei ding ngong kai lo wa thu adi a tan ding mo na nei ho got na pi ding human right equality le dignity tu cha ding thu adi a tan ding angong kai hi thu di seilep na hi hi chi tu phun a bol na achun KWOHR in hi chi really mi pi ki zot na hi mi zo si in pan ahung la ading in jong team na ananein hi chi ki zot na thu la ding in press le media hon jong pan ahung la adiwin team na jong ananei na hi tula social media dunga lim viral khat cultural dance show location kitipen Victoria Mark Muna ding Kinguna solution number 15 KSO Gangte cultural troupe tia kimin pha hi Gangte tribe lam kai ho zo si akido zo in hichi hi kiloi khom na het pi na lowa ki bola hi tin Gangte student organization charachan pulin hilchin na anei to hlon in dem na jong ananei na hi Gangte student organization in tu phun a bol na achun lungil ta a ki ho khom na akinei zovin ahung hlung ding September ni sim som le thum 2025 ni khuwa Kinguna pan la loading in seila na akinei tayati achi sa May 3 2023 ni khuwa pat Koki zo cha te gan thei ha sat ki thu na lampi dunga ti san ki so na ki tha ki mat na ambulance sunga ki hal li na numei ki susile sagu ki wa ki kai do na state legislator khat ki tha na gut in mun lo mun nei logo ki hal tha ho mi lol ki tan na ho chule thilsi dang tampi ki bol ho jong tu ni chanin akimil nai puyati United Koki National Army UKNA in achi sa jan hi date 4 September 2025 a MHA to soi kai zo si hinga anoya bang hin thisana ki ji hi chi jam kho hin het sa na achai na ahung ki nei nomin hi Koki zo mi pile SOO la ajong 90% in aphat sa lo SM mu ka a melma te to khom lo ding kinup to na sim lo helding kiti nomphua na na to ji un tunia ko namlam kai hi na thu sei la sa na bol ta lo di wa hi iyam tia na bol hil naw thim na chan no mole ninga sunga japi anga ngaidam thum na nei di wa hi chule CSO represent bol hon jong su thieng na nangma officer letter na nei di wa hi hi PR ki su akun ninga zo le na to na ahung ki nei kha le thip mo na chung uwa mi pi na to na ana san diu amat na palwang ni kho sim thei hiding hi source ho aki khul chin sel nunga PR ki bola hin Manipur integrity le National Highway thu hilchin dia awareness program koiman a bol loading ki zo hlep na ding muna mi pi panla thei loading hi nam pi hi ti sanin ei ko ki zo hlep pha na hi tapoi nam sunga ki loi khom na ho zo si ki ho to a Manipur integrity le triparty talks pom lo na thu su ninga ka a na bol diu sarkar he na ki phin na gun diu hi nomphua organization in kin gun sa akiti nangai chat ka asiwa ikiloi khom naw zana ki pijing ding hi seingai lo le nampin thuta seingam aki holding hi chule hi chi bol lo hon ninga zowa seilasa office hon
properties ho a kinai sa na anei ta lo ding hi UK ania in SOO akila lo na hi melmate to kisam kai ding akinum lo ji a hin India sarkar akidopun India constitution no ya gamtum kidal jinga hi in luma ki umnom the a hin nam zalian ta ni huwa zile cha to kimutu dia kinep na lien ta kinaya hin mi pi zo hle mo chunga god nawang god sa hin a kha le in sung phung level hi loading nam pi mel ma hin a ila diwa hi hezi chun SOO a nam ngai ludi ta zo sin gu thima na pu gi u pai la a nam pi na di ta tong din nam pi ti sanin e ko ve na hi organization in SOO le MHA to gon to so te ding tia dali talk si ho til kho na le support na sangpian ki pi a lam kai lubu in jong kitip na anei bonga achon ta lo ji un nam mi te imumo je na aka sa ta ji un nam mi hli thi holding in nam si pe hin a mo pu na sangpian kila hin sui kai zo sin withdraw pha tip na ninga sunga abol le pupa juisa khan khuwa ngaidam ki chanding a hin thupi nit lowa pagling mi pi deisa le organization ki ha sil na bong a na ki tong ding a hi thu chai nan organization in ipidin mun hi jong le nam mi pi ngai chan SA mun ki pui hlung ding thi san wat khat a chana nam pi thopala ki pang ding a hin nam si pe koima muda tum akinei pun nam pi zo hlap mi mal hi na awang ki ngai dam lo ding a hi mi pi le CSO ho hang san ta na pan diu na lam piu suboi a kha le ki thi ngim pe ding a hi chule nang ma ta jong nam pi zo hlap na hi kha le nam pi thi mo chan chu action ki la jing ding a hi ti hi pathian song le nam pi ki son pi na a ki phong do a hi nam pi ma chal jing han Department of Information UK ane Suspension of Operation SOO Agreement su sau benadin National Highway to Kokizo Council KJC in Thaong ding in phalna apitai kiti Ministry of Home Affairs MHA in Press Information PIB website a su chu Village Volunteer Coordinating Committee VVCC in atizat na le alung hi mo na anaphongi na hi VVCC in tu phun abol na achun hitabonga changwala thula na kisim hi sangta in dem na akine yati hichi thula na hi mi pi ho ngaidan kilalo buina to mi pi ho to kiza mat na umlowa kisima hi ati hiji chun hichi thula na hi san pi na le het pi na akine poyati ke ho pom le din na avelin phun do na ahung kinei kinin koki zo cha te dinga separate administration ka asia koki zo cha te chen namun ho a mai hlei cha te zalian thailo diwa hi ati hi chi chung changa hin VVCC in koki zo council hi boycott na ki bol hum tai ati I ham tia KJC in thula ana asim hi alela ado lo le thu na zo se ama hon mo ki pu diwa hi ati sule VVCC in tu phun abol na achun suspension of operation SOO no ya kiloi khom na ho hi koki zo cha te thaleng a hi po ve ati ama hon India government to SOO pek asu sau beu hi akido dal pun chule Manipur gam su ke loading atiu chu ama ho thu a hin la ama ho thil bol zo se hi koki zo cha te zo se thaleng lunggel a hi poyati